المنام إليك رام كل قربى سيدي لبيك. قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبي. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينا من الهدى والفرقان. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah jalan yang pertama berqauli dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi nikmat itu ketika diberi ada di hadapan kita baru kita ucapkan alhamdulillah. Jika Bapak Ibu nanti berbuka masuk sedikit ayat sudah berberkah, sebelum masuk ayat baru mengatakan alhamdulillah. Sekarang walaupun ke langit dunia, Baitul Ittaq itu langit dunia. Itu seluruh keseluruhan sebanyak 30 juz lengkap. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dan ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Amalan-amalannya ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami anak yang saleh dan saleh. Ya Allah ya Tuhan kami, jadi